Достор, мына бүгүнкү 17 декабрь буудай самандын баасы 250 экен. Мындай сапаты жакшы экен. 250 экен. Доставкасы менен номериң айтпай. 703 56 76 06. Мына достор, шаар ичинде жеткирип бергенге чейин экен. Саман көп дейт, чалыңыздар мына ошо жигитке. Эми азыр болсо, жалпысынан ары чоп базарларды силерге бир көрсөтүп берейин. Мына бул жерде силосты сатылып атат. Азыр басып баргы чакты бир аз чыдап туруңуздар. Бүгүн 17 декабрь. Кар катуу жаап атат. Азыр бул жерде. Канчадан экен я силос? 12ден. 12ден. Бирөөсү канча сом чыгып атат? 1000 сом тегереги. 1000 сом тегери. Тигине данын тартып алды. Телефон номериңи айтасың? 560 40. 560 40. Ошот кететинде турат. Мындай экен достор. Бирөөсү плюс-минус 1000 сом экен. Силердики канчадан болот силос? 13тен. 13тен. Жакта вес азыраак болот. Влажность азыраак. Бирөө канча чыгып атат? 65тен тегереги чыгат. Жок, акчасычы? Акчасы 800тен тегереги болот. Телефон номериңи айтасың? 703 34 40 73. 34 40 73. Мына силос бирөө 12ден экен, бирөө 13тен дейт. Бул жерде да көрөлү. Канчадан болот я силердики? Сүйдүкү? Биринчи оңор канча сом чыгып атат? 735 bu 61 kilo. Жакшы. Чопко конкуренция болуп силос келиптир. Азыр чоптун баасын бир көрүп берейин. Бирок бүгүн кар жаады, чоп кымбаттады десем жаңылышпайт болушум керек. Эми азыр ордунан билип берели. Кой базардын башталышы. Койлор кең кесири. Чарбалык койлор 8000ден смело алсаңыздар болот экен. Силердин силос канчадан экен? 12'den var. Bırak açık olsa böyle. 12'den bir müşok kança çıkıyor da son menen? 600-700'dün tegereği ol kalabat deydi. Bugün silos göğüken hazırım çok menen samandasın bir sıra vereli. Bugün astıman unalar çıkıyor öyle tatır. Bakta çok görünmüyor. Canan öyle saman okşayıp dostlar. Kançadan mı oldu samanı ya? 200? Buğday saman bu? Flüşüz Allah ançılasın. Çok biz şu telege nemelerge, görüşlerge görüştürdüğüz da. Telefon numarını da aytıp koysan çalışar. 501 92 84 90. Çok kançadan oldu bilirsin? 450 doğdu. 450 döne dostavkası mı? Bunun nomerinden olsan da öyle o? Salarsın. 450'den bolattır. Bu çok kançadan bolattır ya Vaykaz. Ama çok kimlik iken ya. 480'den. Bir yakta 450'den iken, bir yakta 480'den iken samanla, buğday samanla 200 boluptur. Arpa saman 300, 330. Ötedele bugün ayırmaçılık çok ekan bağlardan. Silos көп ekan dostlar. Silos alsanızlar olur ekan. 2 tüp çöp algandan göre janakınday 80 kildik silos alsaňar köpkö jetebi деген oyda. Kanalga kattılabız dostlar. TikTok'tu 30 000'ge çıkarıp bereli, 25 000'ge az kaldık. YouTube'tu 15 000'ge kattalıçıga çıkarıp berelik. Karakol Kovumu WhatsApp grupasının ссылкасын çıkarıp koyayım, ağa da koşulunuzlar. Çalpısından bugün uşunday.